Family is not good enough to look after your needs. Dr. James Musingizi Garuga akazara umwaka gwa 1953 muri Kihiyo mu district ya Kanungu. Okushoma kwe James Musingizi Garuga akatandikira mu ishomero ya Kinkizi Primary School ndukwe kuzambara high school mu mwaka gwa 1971 kusiya 1973. Kuyarugire mbara high school James Musingizi Garuga akegita hari Makerere College kandi kuyahereza ururengo rwa senior akazaha Kashozi Makerere aho yashomere by'obushobozi n'ingagete bachelor's degree ni Kamase. Mu byo gukora James Musingizi Garuga akakora na Ryan Textile Limited hamwe na Shero. Myaka ye yabandiza rugire kushoma. Omukushoma atarakomera ha degree y'obushobozi yonka Garuga akija hona yashome biragiro hamwe n'amashoma gandi mingi. Mu by'obutegeki Dr. James Musingizi Garuga n'omuha abantu abayiro batari kutina bwisho okugamba ha kintu kyona cyaba kitari kutambura kurungi. Omwaka gw'2021 Garuga kesimba okujekera abantu ba Kinkizi West mu ishengero kandi akaba yesimbere na Honorable Mama Mbabazi wabera Minisita w'ebyo kwerinda. Omukarurako nikigamba ngo bingi tubiragenzirege kandi Garuga akahakanise byarugiro mu karurako kandi koti ikirizana nawe nuko kushazamo obusingizi bwa Honorable Mama Mbabazi kandi karagira ngo habeho kugaruka mu karuraka n'obukoti yaragira ngo akarurako kagarukemo Garuga kasharamo butesimbaho ekintu cyatangariza abantu bingi. Dr. James Musingizi Garuga n'omuha abantu abatandikira ekibina cy'ebyobutegeki kya Forum for Democratic Change. Omu kibina ekyo kya FDC Garuga akaba ari emyomyo rugambwa kandi akashagika emirimo y'ekibina eki n'amaani mingi hamwe na sente obwo tiro n'okuhereza ekibina eki ekizimbe kibatiremu head offices omuri Naja Nankumbi. Aho yaza kufereriza obo mu irwariro rya Nakasero muri Kampala ha myaka 72 Dr. James Musingizi Garuga abirari omwe abashubuzurangano kandi omuhagizi w'entunguka abirari mukama waza hoteli hamwe n'emyanya nyingi y'abarambuzi nka Garuga Resort Beach Hotel muri Entebbe abirari mukama wa Kyamuhunga Tea Company omuhinji w'amajani rurangano kandi hona abe nahagira entunguko mu byanga byona. Nekyamazima Uganda yaferwe manzi konke birunje bi Dr. James Musingizi Garuga koziro mu nseji biryagumaho n'ibihera izina rye rungi obujurizi.